agasubikirwa, abandi bakavuga ati uburyo yireguyemo nabwo akitsa ku mazina abiri, uwitwa Emi nyawe, uwitwa ubwo bamwita Rukundo Emmanuel, uwitwa Jalasi ari nawe witwa Irasubiza Gilles. Ngiye kuza mbitseho nsobanure donido mbabwira aho bahuriye, kuko Jean Paul yamaze kubigarika mu rukiko avuga ngo baje bavuga amakuru atariyo. Uri kwibaza iyo statement, uri kwibaza kuvuga ngo babeshya urukiko. Mu mwandiko turasangamo Mika Fashion, mu mwandiko turasangamo muvoma ya Jean Paul, haba kujya kuri 3D haba kuri Jalasi, n'uburyo yasimbuwe na Karegeya Omari muzee wa kazi. Nsozanye na breaking news, ibintu mutamenye. Ntabwo ibirego bibiri byaregwaga Jean Paul, munyemerere mvuge gutyo, hari andi makuru mutame, icyo bita